Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakasi Students Union Hagasi Sajan Kalapunong Yaka General Executive Council ban belum lang ya baro kisnat rekam nak benta banyatai ban sngap ya kijing bak ya kendu kerpang ha kabaide bat kimat kibakta ya kajat benriu. Ha bayo ban yakran bat uba Lombok Starwell Marngar u Presiden ka KSU ulo ang ba bun kisnat rekam ba per nakaleng ki district ki od ki nam yakarukom thungkam thungjam hapo ka jilla la kalong ha kinu kitanat. Uloong baha ka bay day bat kani ka sisi kan sa syong perkhat sa nibha ya kani ka kam bat ka senghi ka kwa ban pinurlong ya ka jing trang ki samla ki baju o junam ya ka rukom thungkam habay day bat kani ka sngi ka seng kala ya kren ru ya bun tli ki mat ki bakong san khamtam ha ka bay day ru bat ka jing shngan ha ki than khapot bat ki wei Wanakong ilum nilang gi snatri kam per pas ni ban snap ban snow ya ki isu per bedol ha distrik per. Banyatai ya ki isu bakta ya aka jala berkuai kam tam bakta ka pintu. Kuai kamat kuai ki snow di mengilam na ki snatri kam per pas ni kolong. Iut bech pang kata ka jubum khut kam tungam. La kolong ka MPC la kolong DSC le. Kum ka seng ilai jom hikmat nilayan. Persang nak kapor sport ban penha kunung penkut ya kata tukam tungjam pokok jalan aja. Tena liang sisi tu di sengi banwan bisa syong perkat seni bah bagi lumtuk di kecing ajumut jom di kota per panen perkat sembah di kam kumju pengunjuk permandor kenang bah kum petrang bah kum anglut kisamlah puli golong bah kerbendon kecing kuat jom subah tukam tungjam. Hargum persngau ki nong ilam distrik per lagi ong bah kamdai kata jersey batang MPC ke jersey sertifikat kadon wa DSC ini ke pelong artatian kisah melawat kamar jam ni sini bersungguh kuat dan negeri yang pasang bisa song khatha bat iklat nanti ban kan kemai su kenang ba ban rapat sisin di kejing sania kom jam pokok jelah kene ka pelong kemai su ha ka dorbar ki su le ka por ki tai na por dia keren sepang kejing sosngai dia keren sepang kejing long renti pok tong gajat penjuru cumi andai kosopsi golong kadu tentang pat don kita an kidung pendeta dari gajat penjuru cumi ini ya keren dak perkemau ki khot ki ong ba kandiat senam mensuang ka sarkar kala pli itu kerdok ti pumling andai mata kalau pula lo pejingja katu ka di an mami nak ta ka MRSC dia keren duk sepang ka ILP kum ka seng ngila je ban ba yang itu kanong rem kum ka sarkar kala pas resolution sebab boro andru pungut kila ya munjur ya kata resolution dan persengau sekar menteri kam di pok jelas ni yang sekian dia kata lada kata sekarang dia kadang menteri kadang pulisa eta resolution kasur kami golong ba kasur kala kadon komisi mesin ram kadon pas yang sakoi pat resolution nam ta menteri kam ya LP pok jelas ni kalian kesan ni secong perkat seniwa kum kasi di kisi banwan ilat senjam ki hapan sim nulis khmat ban penbor sarkar bagi an kanon giban penkeloi banyada jadi guru ketap mendari tibar jelas pok jelas kis samla kam tam pinang ilam mungkin si besong kaput kolong ba kecing pe kedu nak pos kajing persngau golong baka sarkar ka di haban sim kia hi dang sim senam ka ibalaji pola pangap abatan belum ki jengtum jengtiap kemiyo su andai bang kuat ban phak ko bor sarkar kolong ba kada kini ki deng ye teng ba deng ye chia ban mi biang nak por sport na kalian ki khot julam di kuseng wala sim ni karam diski kelang ibru tidak long haban sim da kolong da ki wei pat lat ti kuno ban jubak kala ya jing sapan terhaju podok pas nam juni basong ti po kaput hingan keren hang ni watan ye ke MRSA beladai ke anjur dat kan zeuru kasokat lele kun jaka sakata lai ka ong ai le pilat ngirum tip ka al pilat kuno berta andai masuk nong lada yak ILP la pentrikam hoi pat jela belai ko pentrikam ta ILP la po jela ji pentrikam ta ILP kolong stor bat te belai ka sokar dia ong ba sikwe jela ka priang ka ILP ka ba ke jela jeng priang ka ILP ngasau kini ki jela sikwe ji bomon la kolong tung ka sokar jelan sokar dia tang ki la ban juba andai na galiang itu ka sang ngian ka kolong remba ka sarkar pentrikam ka ILP kantam tapi apa yo LP ru kadiban menteri kam buat kini MRC kenapa morak cengeda jirgut tak beri sebab kok jalan nak kalian menteri lomba kan saya bah dia popau yang jimpersya kem dah sutu ikut kan masyarakat kem dah buat mana Rewan mereka jumpa siapa nak lagi sem kenal mereka show ni
kumnun ong ban supen pau jeng persa ke Ya kata so menteri kam ta pilai kai kata hai to menteri rang ba pun I ta ka blueprint habe dai ta pilai ngisi ko ko war tongan suhun ta kai pala tho ta I kendon ba tho ka pilai hapan sai suang sapek la kalong kumnu ka ta an ba ku menteri wara ong ba hapan menteri kam ta an pok jala jeng andai na kaliang jo ka seng kit khot kila senia dari si bengen ye budian bengen ye pengor khnang ba kanam don kunu ka jing sosi iki produk basnam ko song pok kaput bat kham tam ki ong ba khando ko siap kanum sentut sakiwe pa katalai kali ka jujian na ka por spor ndai tangkawing ko makren nang kong ba lada ka sokar kamla ampan tikna jing song sengai jing produk basnam ki khot jong ka seng na kleng pru tidap kilarai ka kawai jing rai ka long ba ni hap pat khat mai nang isma katalai ngin so phala kamu teng swajan leksion ki kren spang upu usam la kalong kita ki parti badan support ha lek sancar na ki badan liang persa ki kren sambat teki wan ka boru sukut tang thau komiti naslo bala gidan ta ka jumut ka baskem ban ai ta ka jubak supaya ba kumai kular nasno ka de kamram ki bele kum kalau mata kam de su te gnok khi pan khayimar gidan ba khayimar ne ban poi po Bangladesh Arena kaput kidan kuba ong kidan teki beriu jungi poi beriu sini ke jala jungi ndai la maseng ni la ai instruction la pentha ya ka wai pukul isnat kam tam tu bidan kaput kilong penyo la dalap de ki pro posnam jungi ru ngam se ban hap ai cisnang nama bakat bang nang yakun ong ban penduk yakun ban persa yakini ki mender barung ka jala jungi ka kidan jungi kina pen kharoi pat ya kita ki mender kapok jala jungi kam tam pok ka pri mitra ko ndai ngi kentu kam tam na le ka isu kentu ki jat terus sange sendon tapi sange te ka ban jiang ni nganam kwa ban link spang kata ka ti doyong bat ke isu mender ni keren ni ka MRC ni keren spang bat kunu banyada ya ta jing waru ka step ki bru na bar spok ka jala jing ri doyong long la ka wei ka stop check la ka long ka wei ka topik ri ki kwa jungi ka long ba kani MRC eru ka de jing le kun jakai sarkar jangan ada ka pentri kah bok kan yu ta juduna ta ka an sepan bahagan hari kumbajia kalong pentri ya ka an pak pentri kam ha la persyang bara amen mi kedom kan ram mi ki kita ing suba ka de jing bakalan ka de sarkar ngalom le ji sim ta ki konstan kita ki agenda handai kum kaseng kewujudan hi kalanti terkam man kasisin kelas 6 ni hapan pertama gino kam ka ji sim ta kalarai ba hakatio bakhadu ne ka tio manukong jong tio khadu jong ni bunai banwan tio nongkong jong bunai mas ni hapan kolong ya jinchit kam pertama ka si de lo kata kanongrim ba ni salum le ji sim taru ban snap ban pan ke jing munjur na bro sat kam kaseng takadaw ha din ka tukun esngi ngin sa syong ka si bat ni si perkhat sni bang ki gilat kanti bangin ye penbor sukar ba kadi ban le ki kimat ki ba kum ka seng rabu kmat sokar kani komong ba kan sadan skuwai ka si ngaban syong perkhat ki bubun tingin ang pala iban exclusive ngasarai ladi ke bor ni sabatai kita ki perukan ki ka seng hi kadon ni ke jing ya au semua terkam kendon ni ban syong kendon ni ban ne andai komong bang idang dan skuwai pat si ban ya keren tinga sarai yang pat bhai ban batai minta kata rai alak suaya kasi si busa syong sa perkhat seni kamma Wajib kali kalau balada syong tad tapi keseri kalau don klub konkret mungkin nong ilam ki bala ban cimti ya ne kam ki isu kam cu kerdu nong yalam kebun kin ki isu stang les nem skenjo mo mer san ko de helo ka tan gurem bak ki isu kapan kha kin lam ban pentrun ni salan ten terkam jong ki isu nam ta sakri ya kari ba kejat betul dara ka don kam ki kloi ne man ibor ngot ban beteng ya ne kam so si hitam ni sepet ada ke puas